баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии тоҷикистон роҳи бунёди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёдро пеша намуд ки дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон мавқеи махсусро ишғол менамояд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд зинае мебошад ки дар асоси он рушди давлат ва ҷомеаи мустақили тоҷикистон муайян карда мешавад. озодии инсон дар доираи қонун мухторияти фардӣ буда дар он шахс ба таври мустақил мувофиқи хоҳишҳои хеш амал мекунад. ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд вазъи ҳуқуқии шахс ба воситаи маҷмӯи ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ки дар меъёрҳои ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқи амалкунанда инъикос ёфтаанд муайян мегардад. барои инсон ва шаҳрванд ҳуқуқу озодиҳо воситаи худ ифодакунӣ ва ошкор намудани лаёқати дар ҷомеа ташаккул ва инкишофёбӣ, таъмини шаъну шараф ки барои шахсияти озод хос аст, воситаи амалӣ гардондани ҳуқуқҳои инкорнашавандаи ӯ ба иштирок дар идораи ҷомеа ки узви он аст, таъмини шароити зарурии иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ барои қонеъ гардондани эҳтиёҷоти ҳаётан муҳими моддию маънавӣ мебошанд. ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд бо шакли махсуси ҳуқуқи муқаррар ва мустаҳкам гардидан хусусиятноканд. онҳо дар санади олии ҳуқуқи давлат, конститутсия ки қувваи олии ҳуқуқӣ дорад, мустаҳкам карда мешаванд. дар эъломияи умумии ҳуқуқи башари кӯруши кабир бевосита ба ҳуқуқи озодиҳои инсон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шудааст ва дар он ҳуқуқ ба озодӣ, ҳуқуқ ба озодии виҷдон, ҳуқуқ ба озодии ҳаракат, ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқ ба адолати судӣ, манъи шиканҷа, манъи ғуломӣ ва дигар ҳуқуқи инсон дарҷ карда шуданд ки ҳоло онҳо на фақат маҳз дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ онҳо инъикоси худашро ёфтааст. бинобар ҳамин моро зарур аст ки ин санади ҳуқуқи таърихӣ ниёгонамонро яъне дар арафаи таҷлил аз рӯзи ҳуқуқи инсон бештар тарғибу ташвиқ намоем ва мазмуну моҳияти ин санадро ба аҳли ҷомеа шарҳу тавзеҳ диҳем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон ба Маҷлиси олӣ аз 28 декабри соли 2024 вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи озодии инсон ва шаҳрванд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҳамзамон вобаста ба анамон сиёсати фарҳангии мамлакат махсус қайд намуда ба вазоратҳои фарҳанг ва вазорати корҳои хориҷӣ супориш доданд ки бо мақсади таҷлил намудани 1550-солагии эъломияи ҳуқуқи башари кӯруши кабир маводҳои дахлдорро омода намуда ба ЮНЕСКО пешниҳод намоянд. ҳамин тавр 6 ноябри соли ҷорӣ дар арафаи таҷлил аз 31-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ЮНЕСКО бо қаъднома зери номи устувонаи кӯруш, эъломияи нахустини ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангҳо қабул гардид. ҳамасола дар ҷаҳон 10 декабр ҳамчун рӯзи ҳуқуқи инсон таҷлил мегардад. таҷлили ин ҷашни сатҳи ҷаҳонӣ ба он асос меёбад ки маҳз дар ҳамин рӯз 10 декабри соли 1948 Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид эъломияи умумии ҳуқуқи башарро қабул кард ки ҳар як давлати узви Созмони Милали Муттаҳид уҳдадор гардидааст ки ба хотири ҳифзу ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд меъёрҳои дар эъломияи мазкур пешбинишударо риоя кунад. имрӯз эъломияи ҳуқуқи башар бо 30 моддаи худ фарогири тамоми ҳуқуқи озодии инсон ва шаҳрванд мебошад. айни замон меъёрҳои онро дар Конститутсияи давлатҳои дунё аз ҷумла Тоҷикистон ба пуррагӣ вохӯрдан мумкин аст. масалан дар модда 1 он омадааст ки тамоми одамон озод ва аз лиҳози шарафу ҳуқуқ бо ҳам баробар ба дунё меоянд. онҳо соҳиби ақлу виҷдонанд ва бояд бо якдигар муносибати бародарона дошта бошанд. ин меъёрҳо дар моддаи 2 эъломияи мазкур низ чунин омадааст: ҳар як инсон бояд бидуни тафовуте махсусан аз лиҳози нажод, ранги пӯст, ҷинсият, забон, дин, ақидаи сиёсӣ ё ақидаи дигар, асли миллӣ ё иҷтимоӣ, вазъи молӣ, хонаводагӣ ё вазъи дигар тамоми ҳуқуқ ва тамоми озодиҳоро ки дар ҳамин эъломия зикр шудаанд дошта бошад. ғайр аз ин дар заминаи мақоми сиёсӣ, ҳуқуқӣ ё байналмилалии кишвар ё қаламраве ки фард ба он тааллуқ дорад, сарфи назар аз он ки оё ин қаламрав мустақил аст, таҳти васоят қарор дорад, худ идора намебошад ё истиқлолияти он бо ягон тарз маҳдуд гардонда шудааст, набояд тафовуте гузошта шавад. мусаллам аст ки дар саросари ҷаҳон ҳамасола 10 декабр хусусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи ҳуқуқи инсон ҷашн гирифта мешавад.
و البته این روز تاریخ بسیار خود را دارد، زیرا 10 دکبر سال 1948 با قطعنامه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق بشر قبول گردید و بعدا با قطعنامه دیگری اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد از 4 دکبر سال 1950 10 دکبر همچون روزی بین المللی حقوق انسان اعلان کرده شد و هدف از اعلان گردیدن این روز و جشن گرفتن آن این قبل از همه ارزش‌گذاری و احترام گذاشتن به انسان، حقوق و آزادی های او می باشد. در جمهوری تاجیکستان نیز انسان، حقوق و آزادی های او ارزش عالی اعتراف شده‌اند و در مملکت بهر تأمین و حفظ حقوق و آزادی های انسان و شهروند زمینه حقوقی فراهم آورده شده است. این همه معیارهایی است که بابت برابر زندگی کردن تمام آدمان سیاره گفته می شود. در مورد معیارهای مذکور اگر ما به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نظر نماییم، معیارهای مذکور را به پررگی وا می‌خوریم. حتی در بعضی ماده ها فراختر از معیارهای مذکور را دیدن ممکن است که جوابگوی حقوق و آزادی‌های شهروندان می باشد. چون این معیارها را ما در ماده های 5 15 و 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان دیده می توانیم. در ماده 5 آمده است که انسان، حقوق و آزادی‌های او ارزش عالی می باشند. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق‌های فطری انسان داخل ناپذیرند. حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می نماید. در ماده 17 باشد ذکر می شود که همه در نزد قانون و سود برابرند. دولت به هر کس قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقاد دینی، موقع سیاسی، وضع اجتماعی، تحصیل و مال ملک حقوق و آزادی‌ها را کفالت می‌دهد. مردان و زنان برابر حقوقند. در ماده 11 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده شده است تاجیکستان یک قطار معیارهای حقوقی که در اعلامیه عمومی حقوق بشر وابسته به حقوق و آزادی‌های انسان پیش بینی کرده بود به سندهای ملی و خصوص کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان انعکاس و ایمپلمنتاسیون یعنی که وارد نموده است که در ماده‌های مختلف آن معیارهای اعلامیه حقوق بشر انعکاس گردیدند. پیش از همه ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به برابر حقوق مردان و زنان بخشیده شده است که وابسته به آن در نزد سود و قانون همه نابست از جنس، ملت، زبان، برآمد اجتماعی برابر حقوق بوده از حقوق و آزادی‌های اعلان شده و طریق برابر و یکخیله استفاده می‌کنند. همچنین موافق ماده 18 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هر شخص حقوق به حیات دارد که از حیات محروم کردن آن غیر امکان و غیر قانونی دانسته شده است. در اساس ماده 19 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باشد هر کس حقوق به حفظ سودی دارد و با ترتیب مقرر کرده قانون کنستیتوسیونی درباره سودهای جمهوری تاجیکستان و با ترتیب مقرر کرده قانونگذاری مرافع جمهوری تاجیکستان شهروندان حقوق دارند هنگام نقض گردیدن حقوق و آزادی خود از جانب همه گونه شخصان از جمله مقامات دولتی، شخصان منصبدار و شهروندان به واسطه به مقامات سودی مراجعت نمایند، از یاری حقوق استفاده نمایند و حقوق و آزادی‌های نقض گردیده خود را برقرار نمایند و غیر از این حقوق دیگری که همچون حقوق بنیادی انسان و شهروند اعتراف کرده میشد دخل‌ناپذیر شخص و دخل‌ناپذیر منزل اعتراف کرده شده است که به واسطه در ماده 18 و 22 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مستحکم کرده شده است. موافق ماده 22 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان منزل شخص دخل‌ناپذیر بوده به اجازه صاحب منزل وارد شدن به آن منع کرده شده است. در حالت نقض گردیدن ماده طلبات ماده 22 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که به واسطه به پایمال شدن دخل‌ناپذیر منزل آورده میرساند با ترتیب مقرر کرده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت شخصان گناهکار پرونده جنایتی آغاز کرده می شود و غیر از این موافق ماده 24 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هر کس حقوق به آزادی مسافر دارد که این نیز همچون حقوق و آزادی بنیادی اعتراف کرده می شود. طبق ماده 24 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هر شخص حقوق دارد در دلخواه وقت ترک جمهوری تاجیکستان کند و به جمهوری تاجیکستان برگردد که این معیار به واسطه از مقررات اعلامیه عمومی حقوق بشر منشأ میگیرد و در اساس ماده 36 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باشد هر کس حقوق به منزل دارد که این در اساس کدکس منزلی جمهوری تاجیکستان که در تحریر نو قبول کرده شده است کفالت داده می شود. همون گونه که در ماده های داخلدار اعلامیه حقوق بشر حقوق و آزادی انسان داخل ناپذیر و انسان صرف نظر از ملت، نژاد، پوست و رویه برابر دانسته می شود طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نیز شهروندان نوبسته از این همه حقوقی برابر دارند.
ҳамин тавр меъёрҳои 30 моддаи эъломияи ҳуқуқи башар дар конститутсияи кишвар ба пуррагӣ ва фарохтар аз он дарҷ гардида риояи он барои тамоми шаҳрвандон ҳатмӣ мебошад ва давлату ҳукумати кишвар барои риояи онҳо пайваста назорати қатъӣ менамояд. معیار دیگری که همچون معیار بنیادی اعتراف کرده شده به واسطه از اعلامیه حقوق بشر منشأ میگیرد و در معیارهای مختلف کنستیتوسیون جمهوری اسلامی به خصوص ماده 26 انعکاس کرده شده است. حقوق هر کس بدین با شمار میرود. طبق طلبات ماده 26 کنستیتوسیون جمهوری اسلامی هر کس حقوق دارد مستقلانه مناسبت خود را نسبت به دین معین نماید که این به واسطه به آزادی وجدان اشاره میسازد و این همچون کار شخصی خودی هر یک شخص اعتراف کرده شده در دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی کفالت داده می شود. در مجموع خلاصه کردن ممکن است که طبق مقررات کنستیتوسیون جمهوری اسلامی و خصوص باب 2 کنستیتوسیون که به حقوق آزادی و وظایف اساسی انسان و شرع هم بخشیده شده است ما میتوانیم با باوری کامل بیان نماییم که سندهای بین المللی که امروز جمهوری اسلامی اشتراکچی این سندها هستند و به واسطه به حقوق آزادی ها بخشیده شدند از جمله چگونه که اشاره گردید اعلامیه عمومی حقوق بشر، پیمان بین المللی عاید به حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، پیمان بین المللی عاید به حقوق فطری و شهروندی، همچنین کنوانسیون حقوق کودک که به واسطه به حقوق آزادی انسان و شرع بخشیده شدند در باب 2 کنستیتوسیون انعکاس گردیده کفالت خود را در دوره قانونگذاری عمل کننده جمهوری اسلامی پیدا نمودند. солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон чандин қонунҳо, барномаҳо, консепсияҳо ва стратегияҳо қабул гардиданд ки барои таҳкими ҳуқуқи инсон мусоидат намуданд. маротибаи сеюм қабул гардидани барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон, ҳамзамон қабул гардидани стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон барои давраи то соли 2038 дарак аз он медиҳад ки ҳукумати мамлакат ба ин самти афзалиятнок таваҷҷӯҳи зиёд дорад. соли 2008 дар мамлакат қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ваколатдор ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва соли 2009 бошад дар мамлакат ниҳоди ваколатдор ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ва яке аз вазифаҳои асосии ҳамин мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ин мусоидат намудан ба риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, барқарор намудани ҳуқуқ озодиҳои вайроншудаи инсон ва шаҳрванд, такмили қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз ҷумлаи вазифаҳои асосии ин ниҳод маҳсуб меёбад. соли 2016 дар мамлакат ниҳоди нав, яъне ниҳоди ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ҳамчун муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд ки ин ниҳод низ дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакон саҳми бевосита мегузорад. ҳамин тариқ таъсис ёфтани ҳамин вижаниҳодҳои махсус, яъне ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон баҳри ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар мамлакат равона карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон барои таҳким ва рушди ҳуқуқу имкониятҳои занон пайваста тадбирҳо меандешанд. далолати ин гуфтаҳо қабул гардидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон мебошанд. аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатӣ баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо, дар бораи солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивӣ, дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, барномаи давлатии самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқу имкониятҳои баробари мардон ва занон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ғайра. илова бар ин, ҳукумати тоҷикистон дар мубориза бо савдои одамон ва ҳифзи ҳуқуқи занон бо созмонҳои байналмилалӣ ва созмонҳои ғайридавлатӣ ҳамкориҳои фаъол дорад. имрӯзо эътироф, эҳтиром, ҳифз ва пешбурди ҳуқуқи инсон яке аз мақсадҳои асосии тағйироту дигаргунҳо дар ҷомеа маҳсуб шуда ба тағйир додани нақшу ҷойгоҳи инсон, таъмини шароити арзандаи зиндагӣ, кафолати озодӣ ва дахлнопазирӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва иштироки фаъол дар идоракунии давлатӣ равона гардидааст.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان که به‌واسطه از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و سندهای بین‌المللی که تاجیکستان به اشتراکچی آنها هستند منشأ می‌گیرند به‌واسطه به کفالتناک حقوق آزادی انسان و شهروند بخشیده شدند و از در داره این قانونگذاری حقوق آزادی و وظیفه اساسی انسان و شهروند حمایت و کفالتناک کرده میشن. چگونه که ما اشاره کردیم موافق ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مردم و زنان در نزد قانون حقوقی برابر دارند. این معنی آن دارد که زنان و مردان حقوق دارند در همه گونه ساحه‌های حیاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی از امکانات‌های یخیل و برابر استفاده کنند که با این مقصد علاقه در جمهوری تاجیکستان برنامه و استراتژی‌های مقصدناک دولتی تهیه و قبول کرده شدند که امروز آنها مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. منظور ما در نمبر اول از بلند برداشتن مقام زنان در جامعه به شمار می‌رود که در دوره آن علاقه تدبیرهای مشخص وابسته به بلند برداشتن مقام زنان در جامعه عملی شده ایستاده است. منظور ما در نمبر اول از گران‌های مقصدناک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد که وابسته به بلند برداشتن مقام زنان در ساحه اقتصادی انیق‌ترش برای دستگیری آنها در سال فعالیت صاحبکاری روانه کرده شده است. اما سال گران‌های معین از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جدا کرده شده با عنوان میتوانند از این گران‌ها استفاده نمایند و حقوق‌های خود را به فعالیت صاحبکاری به فعالیت اقتصادی عملی نموده از این دستگیری دولتی به طریق وسیع برخوردار باشند. و غیر از این چگونه که ما می‌دانیم شهروندان کاتگوری مخصوصی که امروز در جامعه فعالیت میکنند کودکان نیز به شمار میروند که در اساس آن علاقه قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک قبول کرده شده است. در آن مکانیزم حمایت حقوق کودک همچون شخص کامل و مستقل حمایت کرده شده تدبیرهای مشخص مقصدناک با این مقصد عملی شده ایستادند. پیش از همه در این سمت علاقه برنامه مقصدناک از جمله عدلیه یوونیلی تطبیق شده ایستاده است که این مناسبت مخصوص را نسبت به نابالغان هنگام تطبیق نمودن عدالت سودی پیش بینی می‌نماید و با این مقصد در نوبت اول منفعت‌های این کاتگوری شخصانی که نابالغان همچون کاتگوری آسیب پذیر پسیکولوژی مخصوص پیش بینی کرده شده است و هنگام تطبیق نمودن عدالت سودی این مخصوصیت‌های کاتگوری مخصوص به طریق علاهیده تطبیق کرده شده. هنگام قبول کردن سندهای دختر سودی وابسته به حالت‌های مشخصی در عمل به وجود آمده مخصوصیت‌های آن همین کاتگوری یعنی که نابالغان به نوبت گرفته می‌شوند تا اینکه کردارهای دیمیانی و البته اصلاح شدن آنها به طریق ناگزیر تامین کرده شود. فراهم آوردن فضای حقوقی در جامعه وظیفه اولین درجه دولت حقوق بنیاد میباشد. رعایت و اجرای کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و قانونها یعنی ولایت قانون یکی از راه‌های مهم تشکل و رشد دولت حقوق بنیاد و دموکراتی محسوب می شود. برای عملی نمودن این هدف پیش از همه حفظ امنیت و ترتیبات حقوقی ضرور است، زیرا امنیت و ثبات زمینه اساسی رشد دولت به حساب می روند. از این جو است که حالا تامین امنیت در جامعه جهانی در سرخط مسائل مبرم روز قرار دارد. در جمهوری تاجیکستان جهت حفظ همه‌جانبه حقوق انسان در همه سمت‌ها اینچنین جهت اجرای عهدهدارهای بین‌المللی در سمت حقوق انسان پیوسته تدبیرهای سودمند عملی شده سندهای مهم استراتژی قبول می‌گردند.